Minecraftu i danas smo s vama opet s vama Stelix i moj kanal je Lovro Levatić. Danas smo na mom serveru, znači danas smo na mom serveru i ovo mali spawn koji je za početak, znači imamo komandu spawn. Vidite, imamo komandu spawn i tu piše dobrodošli na Magnus Network. A sada idemo u warp. Na warpu imamo warp villa i warp build. Warp build još nije gotov, znači ja sam slučajno seto warp build, ali ja morat ću ga napraviti. A ovo je kao villa Magnus Network. Ovo je plaža i tamo je gliser. Ajmo mi plivati na njega. Vidite, gliser ima sve, ima čak i brodić. Evo ga, imate stolice za sjest. I ljudi, imamo 5 pluginova, ali nemamo još, nemamo za registar. Za registar mi pišite u komentare koji je plugin za registar. Molim vas da napišete to, plugin za registar, plugin za save zone, da se ne treba platiti, znači moj hosting je server.pro. Pa vas lijepo molim da mi to napišete i ovo je bio jako kratak video, pa zato će biti to. Pozdrav!